باش تماشەوانێ هێژا و دەلال ئەس بەرزانەی عەزەدینەی شێخ موسێ محەممەدی عەبێسم ji gundê Digira Mehemedê Ebês herêma Aşîtiya Rojavayê Kurdistanê. Vîdya me îro li ser gundê Nisran e. Gundê Nisran dikeve herêma Aşîtiya de Rojavayê Kurdistanê. Gund hatiye avakirin sala 1943 e. Gund ê rehmetiyê Amê Mehemedê Ebês e. Nisran dikeve قبلت و باغربی باجار تربسپی دورا 6 کیلومتر و دوری سینور باکورا به 5 کیلومتر. گنده در دورا نصران جعالی باکوروا گنده دگریا گنده شیخ موسا گنده محرکایا گنده روتایا جعالی بارشوا گنده گرشیرانا گنده عفدیا و گنده گرداهولا جعالی قبلتوا گنده گرکه قیرویا حاصودا تلبرهما قطبایا جعالیه باغربا گنده حلوایا جمارا مال دگنده دور چل مالیا عشیره لگنده نصران عشیره دورکا محلمیا سیده باسقلیا دلممکا مسلمانیا قرتمینی گنده نصران جوا گنده یکمین بو گو مدرسه لی هاتا آوا کرن پشتی گو محمد عباس موافقاوی آنی و جوی مدرسه جی گلک دکتور محامی استاذ مهندس رسام جی خرجینا لگند جامی هاتا آوا کرنج آلیه محمد عباس فام و عرض نصران محمد عباس حكومتها سوري دزداني سري ودا مغمورية وحتى نهاجي أو عرض بتهفايا ويناكي دستي مغمورية ديم از بهيفيما قوما باش معلومات مسر كندي نصران مدابن ون بمنا دخوشية ده